ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. мулоқоти гурӯҳи кории мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент якҷо бо прокуратураи шаҳр бо хонандагону донишҷӯён ва омӯзгорон идома дорад. мулоқоту суҳбатҳои гурӯҳи таблиғоти мақомоти прокуратура, мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар ҳамкорӣ бо дигар сохторҳо бо маром идома дорад. мулоқоти навбатӣ бо иштироки хонандагони синфҳои болоӣ, массаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ рақамҳои 111, 29, 34 ва литсеи шаҳри Панҷакент дар кохи фарҳангӣ ба номи Олим Бобоев вобаста ҷиҳати баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ ва пешгирии панҷшавии нашамандӣ миёни ҷавонон баргузор гардид. чорабиниро мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент Шириншоҳ Нуруллузода оғоз намуда таъкид кард, ки зарари маводҳои зараровар ба наврасону кӯдакон масъалаи бисёр ҷиддӣ ва хатарнок мебошад. ба чунин маводҳо машрубот, тамоку, маводи нашадор ва ҳатто баъзе доруҳои нодуруст истифодашаванда низ дохил мешаванд. таъсири онҳо ба саломатӣ ва рушди кӯдак хеле манфӣ ва хатарнок мебошад. прокурори шаҳри Панҷакент мушовири адлияи дараҷаи 1 Раҳматзода Искандар дар вохӯрӣ вобаста ба пешгирии истеъмоли маводи нашоовар таъкид сохт, ки истеъмоли чунин маводҳо яке аз хатарҳои ҷиддӣ барои саломатӣ, ояндаи ҷавонон ва амнияти ҷомеа маҳсуб мешавад. ӯ изҳор дошт, ки ҷавонон бояд аз оқибатҳои вазнини нашамандӣ, аз ҷумла паст шудани қобилияти фикрӣ, вайроншавии саломатӣ ва гум кардани мақоми иҷтимоӣ огоҳ бошанд. ҳамзамон зикр гардид, ки пешгирии ин падида танҳо бо ҳамкории зичи муассисаҳои таълимӣ, оила ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқ имконпазир аст. аз хонандагон даъват ба амал оварда шуд, ки тарзи ҳаёти солимро интихоб намуда ба варзиш машғул шаванд ва аз таъсири шахсони бегонаву гурӯҳҳои номатлуб дурӣ ҷӯянд. муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ дар ин мулоқот оид ба дурӣ ҷустан аз ин падидаи номатлуб, ки оқибати нанговар дорад, бо мисолҳои саҳеҳ ва муфид ба самъи иштирокчиёни вохӯрӣ иттилооти хеле муфидро пешниҳод кард. аз омӯзгорон даъват ба амал оварда шуд, ки бештар оқибатҳои хатарноки истеъмоли маводи нашооварро ба хонандагон бо мисолҳои рӯшан фаҳмонанд. дар идомаи ин мулоқот роҳбари маркази касалиҳои рӯҳӣ ва наркологӣ Бобоҷон Одинаев, сардори шӯъбаи озмоишгоҳи маҳсулоти хӯроквории маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикстандар дар шаҳри Панҷакент Дилором Тошева оид ба оқибатҳои хатарноки истеъмоли маводи нашоовар, таъсири манфии он ба саломатӣ, равонӣ ва ояндаи ҷавонон сухан гуфта, изҳор доштанд, ки нашамандӣ на танҳо ба шахс, балки ба оила ва ҷомеа низ зарари ҷиддӣ мерасонад. иштирокчиён инчунин бо қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи нашоовар шинос гардиданд ва таъкид шуд, ки барои даст доштан дар чунин амалҳои ғайриқонунӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. дар анҷоми мулоқот саволу ҷавоб баргузор гардида хонандагон андешаҳои худро баён намуданд ва барои пешгирии чунин зуҳуроти номатлуб таъкид карданд, ки онҳо саҳми хешро мегузоранд. мулоқоти суҳбатҳои гурӯҳи таблиғотӣ бо муваффақият идома дорад. гузориши Аббос Ҳамросода ва Шаҳбоз Қурбонов. дар гузаргоҳи сарҳадии Саразм Ҷартепа як гурӯҳ меҳмонон аз ҷумҳурии Ӯзбекистон самимона пешвоз гирифта шуд.
дар гузаргоҳи сарҳадии Саразм Ҷартепа муовини раиси шаҳри Панҷакент Парвина Нақибӣ ҳамроҳ бо дигар намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент як гурӯҳ меҳмонони аз шаҳрҳои Тошканд ва Самарқанду Бухорои ҷумҳурии дӯсту бародарамон Ӯзбекистон омадаро бо меҳмоннавозии хоси тоҷикона пешвоз гирифтанд. از نام سمرقند رحمت کلام میگوییم. اعتبار با سمرقند بیایم شما نگاه کرده میشینیم. ما خیلی خرسند هستیم که امروز برادرای ما از جمهوری ازبکستان مهمان شدن و ما افتخار میکنیم که چه دوستی بین ما هست. هم خویش و تباری هم خداوندگی هست و باز این دوستی ها مستحکم‌تر شود و روابط زیادتر باشد. الهی ممنون بردوام کنیم که ما اومایسیم. این گروه مهمانانی که پیشواز گرفته شدند با مرکز ولایت سوخت شهر خوجند راهسپار شدند، زیرا در اینجا فوروم سیوم بین المللی سیاحی تحت عنوان سوخت چهارراهه راه بزرگ ابریشم برگزار گردیده شده است و در آن زیاد از 500 نماینده ساحه سیاحی از 9 کشور جهان اشتراک خواهند کرد. هدف اساسی برگزاری فوروم معرفی امکانات سیاحی تاجیکستان، تحکیم همکاری بین المللی و تبادل تجربه بین متخصصان ساحه سیاحی کشورهای گوناگون می باشد. انتظار می رود که در دایره آن راه‌های نوی همکاری، جلب سرمایه و رشد اینفراستراکچور سیاحی بررسی گردد. باید گفت که در جمهوری تاجیکستان برای پیشبرد نمودهای گوناگون سیاحی از جمله فراغت سالمگردانی، طبی، کهناوردی و ورزشی، اکولوژی، تاریخی و معرفتی، etnografی و تجارتی امکانیت‌های وسیع موجود هستند. تشکیل چنین همایش‌های سطحی بین‌المللی با تحکیم رابطه‌های سیاحی، بلند برداشتن نفوذ منطقه و معرفی بیشتر میراث غنی تاریخی و فرهنگی جمهوری تاجیکستان در عرصه جهانی و در عمل تطبیق نمودن استراتژی رشد سیاحی برای دوره تا سال 2030 مساعدت می‌کند. ادامه برنامه در تالار مجمع ایجادی و فرهنگی به نام استاد لایق شیرالی با اشتراک نمایندگان مقامات حفظ حقوق مشورت برگزار کردید. در کاخ لایق شهری پنجاکент با اشتراک نمایندگان کمیته اندازه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و دایره وسیع اندازه‌پرندگان سمیناری مشورتی برگزار گردید. سمینار مشورت تحت راهبری سرداری ریاست خدمت رسانی به اندازه‌پرندگان کمیته انداز نورزاده جمعخان مداموف، اینچنین با اشتراک مدیر بخش تامین حقوق ریاست تامین حقوق کمیته انداز مجیدزاده نیکروز، سرمتخصص ریاست خدمت رسانی به اندازه‌پرندگان کمیته انداز عمرف حبیب‌الله و متخصص پیشبر شعبه خدمت رسانی به اندازه‌پرندگان ریاست انداز در ولایت سوخت بابایف سهراب و معاون سردار ناظراتی انداز در شهر پنجاکент بابا کلانزاده غیرت دایر گردید. چاره‌بینی مذکور در دایره نقشه کاری مقامات انداز راه اندازی شده با بلند برداشتن سطح خدمت رسانی الکترونی، بهتر نمودن مناسبت با اندازه‌پرندگان و تقویت کارهای فهماندهی روانه گردید. ضمن افتتاح سمینار تاکید گردید که هدف اساسی برگزاری چنین چاره‌بینی‌ها بلند برداشتن فرهنگ اندازه‌پری، تامین نمودن شفافیت نظامی انداز و فراهم آوردن شرایط مساعد برای فعالیت صاحبکاران می باشد. در ادامه نمایندگان مقامات انداز و دایر به خدمت رسانی‌های الکترونی ساحه معلومات مفصل پیشنهاد نموده ذکر کردند که جاری نمودن تکنولوژی‌های معاصر امکان می‌دهد سطح صفت خدمت رسانی به اندازه‌پرندگان بهتر گردد. از جمله به اشتراکچیان ترتیب استفاده ضمیمه موبیلی اندازه‌مند معرفی کرده شد.
қайд гардид ки барномаи мазкур барои шахсони воқеъ ва субъектҳои хоҷагидор пешбинӣ шуда дастрасӣ ба маълумот вобаста ба андозҳои ғайриманқул, воситаҳои нақлиёт, замин ва дигар пардохтҳоро фароҳам меорад. ҳамзамон дар семинар масъалаи ба қайдгирии давлатии соҳибкории инфиродӣ низ баррасӣ гардид. зикр шуд ки минбаъди ин раванд метавонад ба шакли электронӣ гузаронида шуда шаҳрвандон метавонанд бо истифода аз имкониятҳои рақамӣ фаъолияти соҳибкории худро ба роҳ монанд. қайд гардид ки чунин навгониҳо ба коҳиши вақти расмиёти ба қайдгирӣ, осон гардидани хизматрасонӣ ва баланд бардоштани шаффофият мусоидат менамояд. ҳамчунин мутахассисони соҳа оид ба пардохти андозҳо ба таври электронӣ маълумот дода бартариҳои истифодаи чунин низомро шарҳ доданд. ба гуфтаи онҳо истифодаи хизматрасониҳои рақамӣ ба сарфаи вақт, коҳиши хароҷот ва осон гардидани равандҳои андозсупорӣ мусоидат мекунад. дар рафти семинар иштирокчиён имконият пайдо намуданд ки саволҳо ва пешниҳодҳои худро матраҳ намуда аз ҷониби мутахассисон ҷавобҳои мушаххас гиранд. баргузории чунин семинарҳои машваратӣ барои андозсупорандагон аҳамияти муҳим дошта ба баланд бардоштани маърифати ҳуқуқию андозӣ ва мутобиқ намудани фаъолияти онҳо ба талаботи қонунгузорӣ мусоидат менамояд. дар маҷмӯъ чунин чорабиниҳо барои таҳкими ҳамкории мутақобилан судманд миёни мақомоти андоз ва андозсупорандагон заминаи мусоид фароҳам оварда ба рушди устувори иқтисоди миллӣ мусоидат мекунад. гузориши Мартаба Раҳмонова ва Талабшоҳ Тошев. дар муассисаи давлатии осорхонаи ҷумҳуриявии тарихию кишваршиносӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ ба муносибати рӯзи байналмилалии ҳифзи ёдгориҳои тарихию фарҳангӣ ҳамоиши илмию иттилоотӣ доир шуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши ҳамкорони мо. дар муассисаи давлатии осорхонаи таъриху кишваршиносӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ ба муносибати рӯзи байналмилалии ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ ки ҳамасола 18 апрел таҷдил мегардад, конференсияи илми назаравӣ таҳти унвони ҳифз, муаррифӣ ва истифодаи ёдгориҳои таърихию фарҳангии шаҳри Панҷакен баргузор гардид. ин ҳамоиши илмиро сарвари осорхонаи таърихию кишваршиносии ҷумҳуриявӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ Мақсуд Мизробзода ҳусни оғоз бахшид. иштирокчиёни ин ҳамоишро бо ин санаи фархунда табрику шодбош гуфт ва пиромони мавзӯи нақши осорхона дар ҳифзи ёдгориҳои таърихию моддӣ як маълумоти муфассалро бо таҳқиқотҳои илмӣ ва ҳамзамон тавассути мониторинг манзури ҳозирин гардонид. дар ин ҳамоиши илмию назариявӣ нозири ҳифзи ёдгориҳои таърихии шӯъбаи фарҳанги мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен Шабнам Шодмонбоева роҷиъ ба мавзӯи аҳамияти ҳифзи ёдгориҳои таърихӣ дар ҷомеаи муосир ва роҳҳои ҳифзи онҳо, корманди илмии осорхона Атоев Разиюддин пиромони мавзӯи ҳифз ва муаррифии мероси хаттӣ аз фонди осорхона, мудири шӯъбаи бостоншиносии осорхонаи ба номи устод Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ Раҷабзода Расул дар мавзӯи ҳифзи меъмории миллӣ дар замони истиқлол, таъмир ва барқарорсозии оромгоҳи Муҳаммад Башоро бо таҳқиқотҳои илмӣ суханронӣ намуда бори дигар изҳор доштанд ки ҳифз, муаррифӣ ва истифодаи ёдгориҳои таърихию фарҳангии шаҳри Панҷакен барои имрӯз ва ояндагон аҳамияти басо калон дошта, ҳамзамон ҷиҳати рушди сайёҳӣ ҳаматарафа мусоидат хоҳад кард. дар ин ҳамоиши илмӣ таъкид шуд ки айни замон дар қаламрави шаҳру деҳоти Панҷакен 386 ёдгориҳои таърихию фарҳангӣ сабти ном гардида, аз ин шумора 6 ёдгорӣ ба
فهرست یادگاری‌های عمومی بشری از طرف سازمان یونسکو شامل گردید و در آینده دیگر یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی برای با رویخط عمومی بشری وارد نمودن پیشنهاد کرده می شود. اشتراکچیان این همایش علمی بار دیگر اظهار داشتند که اگر امکانیت ها خیلی گسترش یابد یادگاری های تاریخی و فرهنگی برای جلب سیاحان خارجی و داخلی همه طرفه مساعدت می نمایند. در این همایش نمایندگان ساحه‌های گوناگون اندیشه و ملاحظات خویش را بیان نموده با تبادل نظر بار دیگر اظهار داشتند که امروز حفظ، معرفی و استفاده یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی شهر پنجکین اهمیتی بسا مهم دارد. گزارش عباس همراه‌زاده و طلبشاه توصیف. با مقصد پیشگیری از حادثه‌های زهرالودشوی، رعایت طلبات سانیتری و اپیدمیولوژی و استانداردهای دولتی از طرف راهبران و متخصصان مقامات نظارتی کارهای ترغیباتی گذرانیده شد. مسئله پیشگیری از فروش طعام‌ها، خورش‌های محصولات خوراکواری شبهه‌ناک به سلامتی خطرناک تحت نظارت و کارهای ترغیباتی مقامات دخلدار قرار دارد. با این مقصد در زمینه دستور پروکراتوری شهر پنجکین گروه تبلیغاتی در هیئت سردار مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیکستان در شهر پنجکین حبیبزاده امیدجان، سردار مرکز تامینات بی‌خطری آذوقه‌واری شهر پنجکین فتح‌الله عزیزوف، معاون سردار مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهر پنجکین امردین تیمیرов، مدیر شعبه نظارت سودای مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیکستان در شهر پنجکین شاکر امانقولov و دیگر متخصصان این ساختارهای نظارتی در طرفخانه آشخانه‌های شامی پنجکین، سمرقند، اردشیر، محیدین، دوستی وابسته به رعایت طلبات قانون‌های عملکننده، خدمت‌رسانی نمونوی به شهروندان، مهمانان، سیاحان، تامین معیارهای سانیتری و اپیدمیولوژی، استانداردهای دولتی، بی‌خطری خوراک‌ها، خورش‌های گوناگون، استفاده محصولات باصفت هنگام آماده نمودن طعام و خورش‌ها، احتیاط شدن از گوشت‌های شبهه‌ناک چاروا، مرغ، سالادهای کنسروگی، نوشابه و خورش‌های در خانه آماده شده، صحبت‌های معرفتی گذرانیده به آنها جهت اصلاح کمبودی‌ها، تامین امنیت سلامتی شهروندان توصیه‌های مشخص داده شد. فعالیت گروه ترغیباتی در مؤسسه‌های خوراک عمومی مرکز شهر و جماعت‌های دیهاتی پنجکین ادامه می‌یابد. گزارش عباس همراه‌زاده و خیام جورایف. برنامه را ادامه می‌دهیم. کنفرانس علمی و عملی که در تالار مجلسگاه شعبه معارف شهری پنجکند برگزار گردید با 148 سالگی اساسگذار ادبیات معاصر تاجیک قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی بخشیده شد. متوجه باشید با گزارش دیگر برنامه. در تالار مجلسگاه شعبه معارف مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکین بخشیده به 148 سالگی زادروز سردفتر ادبیات معاصر تاجیک صدرالدین عینی کنفرانس علمی عملی با اشتراک آموزگاران، خوانندگان و کارمندان ساحه معارف در سطح بلند برگزار گردید. همایش با سخن افتتاحی مسئولین آغاز گردیده. ضمن آن از مقام و منزلت استاد عینی در رشد ادبیات ملی و نقش بی‌نظیر او در بیداری معنوی جامعه یادآور شد. تاکید گردید که آثار پرقناوت این شخصیت برجسته تا امروز ارزش خود را گم نکرده، همچون سرچشمه مهم برای تربیت نسل جوان خدمت می‌کند. السلام ای دوستان، ای دوستداران، السلام. مهربان و دلستان و چهره خندان، السلام. زندگی از مهربانی های ما گل میکند. مهر یاران، مهر داران، مهر
меҳрубонон, ассалом. Ман Обоқузодаам Губин, хонандаи синфи 4 мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ба номи Иван Петрович Райзен мебошам. Дӯстон, арзи умедам бар ягоне ман баред. Раҳмате бар хотири умедвори ман баред. Зиддиёру шаҳр тангам, шаҳри ёри ман куҷост? Лутф ореду маро дар шакли ёри ман баред. ё ба ман аз хоки пояш сурмавоне оваред. ё маро дар роҳгузори шаҳсавори ман баред. ман қатили ғамзаи хунин ягори навхатам. пай бадин маънизи райҳони мазори ман баред. гар ҳаме хоҳед ҷон осон диҳам ангоми назъ. ҷои такбиру тиловат номи ёри ман баред. дар парешон рӯзгорӣ гар равад айни зи даҳр, ҷамъ биншинеду ёд аз рӯзгори ман баред. саҳаргоҳон ки булбул дар наво шуд, гул аз шодӣ шугуфту ғунчаво шуд. шумо эй булбулони боғи мактаб, саҳаргоҳон чаро хобед ҳар шаб. шумо ҳам дар наво оед бояд, ки то аз боғи маънӣ гул кушояд. саҳаргоҳон гулистони дабистон тароватбахш бошад чун гулистон. чаро аз ин гулистон гул начинед? чаро дар кунҷи бекорӣ нишинед? биёед эй рафиқон дарс хонем, ба бекориву нодонӣ намонем. ба олам ҳар касе бекор гардад, ба чашми аҳли олам хор гардад. сипас як қадор омӯзгорон бо маърузаҳои илмӣ баромад намуда паҳлӯҳои гуногуни ҳаёт, фаъолият, эҷодии устодайнӣ аз ҷумла муборизаҳои иҷтимоӣ, фаъолияти омӯзгорӣ ва саҳми ӯ дар ташаккули адабиёти муосири тоҷикро мавриди таҳлил қарор доданд. баромадкунандагон махсусан ба асарҳои машҳури адиб ишора намуда аҳамияти онҳоро дар рушди худшиносии миллӣ ва фарҳангӣ китобдӯстӣ таъкид карданд. дар идомаи чорабинӣ хонандагон аз муассисаҳои таълимии шаҳру деҳот порчаҳо аз осори назмӣ ва насрии устодро ба моҳирати баланд қироат намуданд. қироати шеърҳо ва қиссаҳо фазои фарҳангиро боз ҳам ғанитар гардонид. таваҷҷӯҳи ҳозиринро ба ҷаҳони маънавии адиб бештар намуд. ҳамчунин бархе аз хонандагон андешаҳои худро оид ба таъсири осори айнӣ ба ҷаҳонбинии онҳо баён карданд. дар фарҷоми чорабинӣ аз ҷониби роҳбарияти шӯъбаи маориф беҳтарин қироаткунандагони порчаҳои назмӣ ва насрӣ бо сипоснома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ карда шуданд. дар анҷоми конферонс таъкид гардид ки чунин чорабиниҳо дар тарбияи маънавию ахлоқии ҷавонон, ашкгузорӣ ба мероси адабӣ ва густариши фарҳанги миллӣ нақши муҳим мебозад. гузориши ғайбулло муҳаммадиев, исмоилҷон холов. бинандагони азизу арҷманд, дар ҳаминҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. то барномаҳои навбатӣ саломату сарбаланд бошед. хайр.